This is DISKI lovers. But basa mitambo wa group stage ka AFCON. Una timu ya Bafana yoli bana 3 na timu ya Zimbabwe. Kama mtambo wewe wopesera, una timu ya Bafana duwane kukunda timu ya Zimbabwe nga zvikoro ziraru ka zvibiri. Zotamba pazo timu ya Egypt na timu ya Bafana zikopera zote zimbiri ka last 16 my brother ngirimini pits. Yeah, nendi one ndo takala ngamanda musishango la vorina lokunopirera panda kala 16. So abantu tumende lumelise rushaka ndiri rushaka rufuna mugandiyo no lando share no subscriber no follower varemisumoni mugandiyo no lawo buya badavulera he channel idoba disala results zote za mtambo utambao kamsinga luvilo my brother rigimela katolo thoma ro duwana ko bana score zvibiri msamari ro thoma yo chena zona timu Bafana yo chena zona timu ya Zimbabwe. Ya ndikari nga formation yo jena zone Bafana yo shumisa formation ya 433 ngeno timu ya Zimbabwe yo shumisa formation ya 352 ye kayo ndandi kokono bona timu ya Zimbabwe karutaro thoma ichi kokono ukunda timu ya Bafana nganungo wori kwamba timu yene vori yo create zvinhu zvashikara zvinjisa ari vasedzana goli ya Zimbabwe ndi goli neyo tambiwa ye ndabona muswana stole achikopiriwa asara oima uye nemutene akotori intercept bola asara oima hadrova diwo muswana mbokazi ajia bola ikudani na mambuze gola yabudira mandela dimwe gol yabudisa kadwala na musi kamtambo pakati ya Zimbabwe na South Africa. So ndisoko vezori mugulisi boy Bruce formation yabo I good ichiko attack ngamrams arali vatenda uri kuliso mdau na muswana mudiva vaye hange nga chances vavete komkwena kana vave stole kana vave mbatha mara ngaphanda ambata kana te komkwena kana stole vashumise muswana mbule vashumise na muswana emufukeni ndi mtambo wopesera une zvari kutamba ngamete arali Angola idi Egypt jambo rine draw na Zimbabwe radho varisiwa petu. So ndi mtambo wopesera auve no create washikara zvinji ari wine nga zvikoro zvovalaho sori ndandikobona rikokora rakoriwa zvasiya zvikombori vuthada buka midfield kana buka defender now ndandikokona bona timu ya Zimbabwe ichikokona kunda defending yavo rina ngati through passes dzine dzikoda straight ndimukode muswana Rowan Williams or save hunji ngati through passes dzava dzikotambwa nga timu ya Zimbabwe dzadzengeresa ngamanda so kopesa ri mugurisi vayo the more nichiko defender the more niko invite pressure inji yana ndikori kamsini dovana timu ya Bafana ine versatile timu ya Bafana kusumbedzo character timu ya Bafana kusumbedzo ndara pedzi ndava na problem ndichotoma bona timu ya Zimbabwe ichikopona rori nayo nikunyiko diwane kuwina uno mtambo ndizvipiyo zvine vozviita kwine mugurisi wa Zimbabwe na vokati notembu uri vadiwane vachikotamba zvakwinesa dhuva namusi sa timu ya Zimbabwe ngori ndikwamba ka timu ine yavori iko diwane kukora zvikoro zvinjisa dhuva namusi ubvanje mutasano watoma timu ya Zimbabwe ikokora zvikoro zviviri ka timu ya Bafana yechikusumbedza ndara timu ya Zimbabwe yekusumbedza ubonera uchinga ingazviita ndizvipiyo zvevo mugurisi wa Zimbabwe na vokati notembu vazviita kwine ngamanda saka kutora uviri arali vasedzai mugudisi wa Zimbabwe na mtusa mugudisi wavo wakaita notembo voshumisa formation ya 532 ine rikoyengwa kora mara rikoyengwa arali vaisedza rikoyengwa kora ari koyengwa koriwa nduri 3 nevava nayo ina mamba ipusha 2 zviambori arali vaisedza rina vatambi 5 vele vakwataka ngeno rina vatambi 3 vakwatakawo zvasiya zvikwambori vatambi va South Africa vangasiya attack kufana na vatambi va Zimbabwe ngori va South Africa vakotangana vatu 5 ndi 5 against 3 zvingaskonedzei uri vakone puletedza mara arali vasedza Zimbabwe ikoda na vatambi 5 ka vatambi 4 vakutsireledzawo so nditsokopesa uri ndi zvone zvizve ndandikokona uvona timu ya Zimbabwe ichikokona kutamba through passes na vuthada ndava ndikokona uvona vumwe heve kuita uri timu ya Zimbabwe ive na through passes dangerous ndiye mbokazi na muswana engezana vachiya hune vanga vayaima tsini bora ntiiva diya vothe arali vasedza huna through pass ye muswana Rowan Williams aithiva through pass yeitiwa hovula ya chikhala hauna space aiveka space ndikobona ngezana na muswana mbokazi waima vothe petunti avaime
vho vala vha songo ima vho bebana a vha vuleye uri na musi u tshi khou ḓa through pass ya fhira mutimu a kone u khavara zwa zwi khou bala zwezwo ngori ye dangerous badi timu ya Zimbabwe lune yo dzena i tshi khou nyaga gundo ndi timu yane ya vha uri vha sedza ndi shango line ya vha uri ndi kale ḽa ḓiwana uri ḽi ḓiwane ḽi khou qualifya kha ḽa 16 so ndi sokou pfha uri na motivation wo vha hone kha mugudisi wa Zimbabwe na vhukane to temba uri u ḓiwana ni khou ya kha ḽa 16 zwi a ri vhea huṅwe fhethu zwi amba uri bola ya vho riṋe yo vhuya huṅwe fhethu vha komvesa ndi sokou vhona unga na motivation wo vha hone that is why wo vha mutambo u songo leluwaho kha timu ya Zimbabwe ni kwamba nga through pass ya ḓiwana i tshi khou rwiwa ho through pass dzo vhalaho no dovha vha na through pass ya ḓiwana i tshi khou rwiwa ya ḓiwana mudiva a tshi khou ḓiwa a ḓikora vhaṅwe through pass ya khwinesa timu ya Zimbabwe fhedzi ndi na mbuso ya uri ni khou vhona mini kha timu ya Bafana ni convinced na u timu ya Bafana i nga ḓiwana i khou kha ḽa 16 ya shuma zwavhuḓi a ti convince nga problem yori ri khou balelwa sa shango u replace musi wana Themba Mshishi zwane so nṋe ndi sokou pfesa uri arali hu sa vhe na mafhungo manzhi kana mugudisi wego bros vha sa dzhiese zwithu zwinzhi vha zwi panga mbiluni ho funa ro vhona musi wana Thembinkosi Lotho a hone a tshi khou tamba na musi wana Mbule ri khou kona u vhona combination vhukati ya Mbule na Lotho kana arali vha khou vhona uri a vha na Lotho ho funa vho tenda uri ri khou dzhena nga mvukeni na musi wana Mbule ri khou athaka ri khou create riṋe ngori ri khou amba nga vhatambi vhavhili vhane vha vha ri vha creative vha kona u vula tshikhala ra ri ḓo vha ri khou mu vhona Apollois a khou kona u dzhena nga through pass ri khou mu vhona musi wana Tshepani Mureli kha mutambo ane a vha ri na luvhilo mara a lu vhonali ngori a dzi khou tevhuleliwa dzi through pass u khou tou create ene muṋe u khou ḓa a dzhia bola a dovha nyako dzi ita mini u i shumisa so soko pfesa uri ri vha ri sa tshi shuma sa thimu ndi dovha nda vha worried ya midfield yavho ye yo tsireledza ita uri thimu i vhe mbili nthihi ri kona u vhona vhatambi vho athaka thungo ra dovha ra vhona vhatambi vho defenda thungo a ri vhoni linki ngori ho ḓalesa vho defenda na vhuthada vhune nda vhu vhona kha vhugudisi ya wego Bruce a una dzi shuthini dzine dza itiwa ndi u nyaga u kora bola yo fhelaho always ndi kwamba nga mabrada ro lavhelesa thimu ya Bafana ye ya ḓiwana i khou tamba AFCON yo fhiraho ye ya ḓiwana i khou bva kha vhuimo ha vhuraru iyi ya Bafana ni khou i vhona i tshi ḓo swikana kha vhuimo ha vhuraru kana u ḓiwana i khou tamba semifinal kana dzi finals ya nga kutambele kwa mugudisi wego Bruce thivhoni vhumatshelo ha thimu ya Bafana i tshi nga ri swikisa kha vhuimo ha vhuraru kana ra ḓiwana ri khou tamba makhaula tshela ya muṱaṱisano uno ngori ndi mugudisi ane a ti ḓivhi o vha sina nyofho kha muṱaṱisano hoyu wo fhiraho mara o vhuya o no vha na nyofho ndi khou ḓivhusa uri zwi nga mini a tshi khou vha na nyofho kana ndi ngori vhatambi vhe vha navho last anavho a vha ha vhathembi mara kha vhathembe sa muthu a vha dzhia kha vhanzhi o selecta zwa khwine na nṋe ri khou ima na selection yawe so u khou dovha uri douthisa sa lushaka uri zwe selecta zwi nga zwone na ngori a ri nga ḽi timu dzoṱhe nga defending sa tsumbo arali ra ṱangana thimu yo nga Senegal kana Cameroon kana Ivory Coast ri nga si pounde nadzo ngori thimu dzine dza vha dzi khou ḓa all out ri tshi khou tsireledza a ri nga i fhethu ri vhuese nga maanḓa mabrada a ri dovha futhi ri vhuese nga maanḓa Mashudu wa Musek wa Ndoda munna wa ḓiwana a tshi khou imisa tshanḓa a ri vhanna vhashu ndi ḓo ḓiwana ndi khou ni ima na vheinwi mushumo nṋe ni khou ita ndi wa khwinesa nga u tou ntsha stende tshawe a ri stende ketshi tsha khamera vhanna vhashu ndi ḓo ḓi tshi shumisa u ya phanḓa khathihi no livhuwa nga maanḓa vhafuni vhatikedzi vha DISKI lovers vhane vha khou ri vhona kha ḓuvha khou shumisa data dzavho mabrada ndi nyago ni semuledzwa wo fhedzera kha lushaka ri khou ḓa kha ṅwaha muswa wa 26 ri kha ḓi yo khaula na ṅwaha vhathu vha kha ḓi tou khaula ri kha ḓi tou khaula navho zwavhuḓi ri vhuye navho na ṅwaha u ḓaho ya ndi nga tou thoma nga u khoḓa kana u appreciate zwe Ndoda boy a ri itela ndi zwa ndemesa nga maanḓa zwi sia zwi khou amba uri ri vhanzhi kha channel a si yashu ri vhavhili kana ri vhararu ri vhanzhi arali muthu a tshi khou ḓi thauba a imisa tshanḓa a ri ene u ḓo kona hezwi a ri zwi livhuwe nṋe ndi ri Mashudu Musekwa Ndoda boy na zwaṋu kha zwinake zwinge zwa vhaṅwe a zwi tshene no ntakadza mukomana wanga no ima na nṋe sa murathu waṋu na ri ndo ima na nṋe ndo sapota ndo livhuesa nga maanḓa vhuluvhesa nga maanḓa lushaka DISKI lovers a ri dovha vhu ṱangana tshifhingani tshiḓaho we love you so much ya ndi tshi nga dovha nda amba la prediction la prediction nda ndo ri dzi ḓo bva 3-1 mara 3 ndo i wana kha side ya Bafana 1 ye mbo ḓi nkundela nga goal ya Mudiva ende ila lekundu yo bene vha sedza yo ḓa nga through pass ya dangerous nga maanḓa ye rakayakaya sa shango rari ndi offside na mara VAR ri tshi vhuya ya wana uri a si offside dziṅwe dza through pass dze
zvengezana na musiwana Mbokazi vavo bebana yava bita vothe la bora ya phanisha nga maanḓa ra kora ri tshi khou tou bvukuriwa so soko pfesa uri prediction changa vho ri nei a tshi ngo tou shavhela kule mara ri hanefhaḽa ri nga vho sen goal ye 3-1 ulivhosa nga maanḓa mabrother vhathu vashu subscribe like and comment ri aluwe ri vha funisa zwiṅwe nda Simuliwe